Okay, we're back Aruba, and you're still with Idol June and John Mark. Ako masal na bayag mo, dahil nga pa nag-break mga quarter lang magayam. So, ituloy iti pumasa, kung ano ni Rochelle de la Cruz na yung bagal daw yung mga idol nabayag nga madika nang dengag ti live yo. Iso nga maragsakan na akmanan nga mabuya ti live yo. God bless you mga idol. Kung ano na, ayan. And ni Levi Gambalan, Kuya pa shout out man. Agraman, taga Villa Pereda, ti Delfin Albano, Isabella and family, Gambalan. Request ko man tayo dinarlingkan. Kuman, it's me, Levi, Gambalan, watching from Saudi Arabia. Gambalan ko na doble de pa nang isura na. Ni Conchita Sumigad, idol, pabati nga ni Jericho Sumigad from Gimba Nueva Ecija. Ket ni Chin Esteban, Embang Malamio, idol, pa-shoutout man ti Esteban family. Kuna naman. And, Donna San Antonio, napa-shoutout mga idol, family ordinary dito Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Request ko man na tawas, agyamanak idol. And ni Hani Takdaran, pabati nga po kami nakikinig dito sa bahay, na nakikinig sa inyo ng mga uncle ko na mamartek ni Mayor kinitatang ko, Doc Ax ni Hani Takdaran ng Nagbakalan at pa-play nga po yung anak Arak. Thank you DJ ko na. And Levi J. Dakiwag, pa-shoutout din po sa Papa Francisco Navarro na taga sa Linungan, San Mateo, Isabela. Salamat and God bless po. And dito yung po official text line tayo. Nga hantay kaya nga ako. Nasuro nga 200 awat si Mumbat. Pa-shoutout man mga taga Nagilian, lalo na kinimamakan na papangko. Orasyon family, Akasaki family, Navarro family, dito'y Alingigan first. Pa-play po sa yung binaliwala at Ilocano version nyo. Thank you po mga idol. It's me, Ani Navarro ng Ilagan City, A28 ko na naman. And may sabay. Gandang hapon po. Kagalit na kami man nga luto-luto di tampo-tambong. Dito'y kadwak ni Ate Eden. Bahado kay ni Ate Enga. Galing kay Mildred Jimenez ng Alunan, Quezon. Parikos mo ng sisi with thanks. Okay. And JGM John Kablaaw man anak ko ag birthday into June 3. Grilayat kastamoten ako nagrigang masaon. Apo ko family tabil ken anak ko family ilayat request ko dito din nam awan nagbasulag. It's me, Suping iti Benito Sullivan. Ayan, medyo nagulo lang yung mga part na. And last but not the least, shout out mga idol. Kamusta po? Pabati naman kami dito sa bahay. Sila Mama Cora, Ino, Fanay, and asawa ko na si Roland Alabon. At ang anak namin na si RJ, nakasalukuyang nanonood. Mating thank you mga idol. Request nga po yung Kaslakadag Siniti Cruz from Noemi Alabon po ng San Fermin, Kawayan. Okay. Oh, that's it. And opo, pasensya kayo. Kami talaga kaya ang gabunan na po. Ito kita messages. And may sapang arot mga sonata. Gasat ni Baak man dito. Karak tao magkaduwag. Ay unay nayaday tuwin mo puso ken kararuak mantisi duduk ko adi peniliday na ken natnuan to jakman lamay peksa tigurak ang napalaus amang katpay na siya tegbabaan barung imdaanin awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandanagan na jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayan jakat pagpasulan lukas tat ibaga gagangay ti baru-barungan at baan di pa'y laag bedal bilang uyawen
kaniya. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madika niya. Katpay na siya tagbabaan, barungan daanan awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandanaga, yaksan maramanan, tigrasya ni ayan. Jakat pagbasulan lukas tat ibaga, gagangay di barong-barong nagpaan. Di pa'y laagbetal bilang uyawenda, di pa'y laag kurad, tay babae ang madika niya. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madika niya. Kuna na ni Alma Empleo, hi kajak baang kay mahal, I love you, shout di mawatan di siya. Hi kajak baanggi kuna mahal, I love you, shout out Tayog Pangasinan. Okay, Rowena Pagarikan kuna to, hello po Karua watching from Alasitan, Pamplona, Cagayan. And from the Far East kuna naman, hello Rowena, kamusta Cagayan, Adung. Mark Twin Salida, Santo Tomas, Batangas watching, requested song Bukel-Bukel. And Eleni Dyer, manong pa-shout man dito Solano, Nueva Vizcaya. And Marites Espiritu, hello pa po, pa-request po, hello po, pa-request po ng Uray Awangkan from Pangasinan po, salamat, God bless you. And Levi J. Dakiwag, ganon din po sa mga taga-Kabulay, Valeriano family, and taga-Marasat Pequeño, Dakiwag family. At kay Dita Rosabel Galapon, pabati po siya ng belated happy birthday. Salamat and God bless. Pag-greet man sir ni Uncle Jason Medina, ken Jojo Sugi nga gisupsupot dati mantika. Kano na ni? Ano tatingan na ganan? Nagatindog. Jose, te apelido na siguro to, Reconas Sherwin. Apo aya. Nagatindogan nga na ganan. Pa-shoutout man idol dito sa Alfonso Lista dito Santo Domingo kan ni Jansky Tolentino. Kana man ni Romel Benigno, pa-shoutout man toy Bakulod Kawayan sir, can request ko jay kantanga di Canton Malipatan. And kana man ni Sonia Castillo Santiago. Kuya ken Balong, request ko man jay Tagapulot, sagod ko ken Madam Lourdes Pastor. Happy Sunday everyone, God bless, salamat po. Wow. Para guys man ating ajay si Katigapong from Monte Ida Pasqua Clinton. What is that? Okay, idol kablaw man daw kuya dancer ken Ate Arlene Garcia ken asawa ni Mar June nga adda dita si Roklokban adumdungag kada kayo itanga oras from Lilibet Mariano. Kuna mo ni Chooks TV Junior. Hello po, good afternoon mga idol. Great community family Altayo dito ay Ross Isabella. Mayats. Nga tayo kitam dito yan. Sige, basak pa hiron. Okay. Ana. Kung ni Donna Parong, kuya kablawak man nilakay ko nga ni Junjun Parong kan anak ko ni Princess Diana, kini Crisel nga busy da nga gayam ti Mobile Legend. Wow. Bagpay isuda ta makaatakdan. Check damdama. Pati da katugangak nga isuda na nalinda kan Tatay Anong Parong nga madabang agdingig ti programa yo manong request ko jay hopelessly devoted to you. I know I'm not afraid to sweet. Anarang naragita anak mon manang TML. Okay, nga rod, abo, kabutan na ragsak iti programa nga da kami manan. Kisayan ta di premyo. Tanalak ka tayo tinga sunata. For 100 pesos, pag guduan tayo, damdama mo na 100. 100 lang this time. With your name, age, and address.
Ken, di tayo to. It is dati nga sonata. Over, dito ay 0917. 1500361. Just to be aware of our songs, taon na mo dagiti kan kantati. Paulo na, anyang nga ro ti title na dati nga sonata. Sa nga kasutla ang alo, nga may supay. Pang mamindwa nga go surf 50 ayan. One. Pang ML. Indam nga aldaw. Waday say balasang naknaki amamuan. Isay baloy tagabahong. Naidumdumay pintas na, sino man ay lalaki, dagusay mangursunada. Tinay nagsisya, tansin maakabe, si siya latay wadas na namnam ko. Adiyak malinglingan, san panagis-isem na, yasan mata na'y umila. Arig mo san sabong, naimula isan bahong, na bangloyan na pintas. Noon daet apitan, iay daet Manila, panasipe besanda. Tiro. 16 years old, itinangabag, impanagan na sabong edbahong. Amayak edbahong, masaganak sekang, say nakudpan gardena. Wadaat san rasungko, mabantayak sikaan, say maud mangun ununa. Arig mo san sabong, naimula isan bahong, na pangloyan na pintas. Noon daed apitan, iay daed Manila, panasipe besanda. Amayak et bahong, masaganak sika, say nakepan gardena. Wadaet san rasungku, mabantayak sika, say maid mangun una. Arig mo san sabong, naimula isan bahong, na bangloyan na pintas. Noon daet apitan, iay daet Manila, panasipe besanda. Arig mo san sabong, naimula isan bahong, na
nabangloyan na pintas doon daet apiten iay daet Manila pan nasipag pesanda